Jalan ada apa sepeda na dia? Tahu mak, kepak mulu. Tahu sudah lah kalau rosak dia sepeda na. Lambu ban. Ya ada mak kalau cap gigi hebong cukup entah ada pasar. Rum mana? Lapon malam makan bon tahu tempe. Bila tina kebetengi jedek sahur tadi. Nanda ada nyari dom. Tahu di tempe poli serale mak. Memang kan nanda ada. Nyari dom. Ini nak kapan? Jekaju. Ya berusaha nih seponi setan nanti nang akan rangkurang maju. Daripada yang kuat jadi apa sah. Alhamdulillah lah. Sini kok kada bermak lagi berkada pore mak ya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tang alik anak. Macam kita juga jadi ya. Cuklah sore. Lah. Tunjuk anak. Macam kita jaga. Ya Allah, lek. Bener ongku kanak. Tak dalam jaga patai dong sehari. Cekelek. Apa yuk? Kau tak neng melak mata yuk. Jaga pas lapar yuk. Nyaman lek, makai koceng apa? Saamun nggak been. Dimah lek, ya gini ngaji. Orang nggak pasar kita ala petedung kenceren. Tapi betul apa jeng ya apa jeng. Mun apa sah tak apa jeng tada kunan nah. Tu setan mencekelek. Nah sore ya ban dohur tak apa jeng berarti ban. Cekelek. Iya kok siapa jengah. Lah. Boleh mak, misar alek mak tidak cukup.
Bidur mana tadi pesena. Kona reta huya. Mak, yuk, buka saat kemarin. Kau terus wajib. Ariana tahu boleh na. Dim kau sampai pesedo. Iti nele bingko melakin laku le ya. Yaudah, kok terus setia? Masa ada bisa orang apa suruh tak pasang? Cukup apa pasang? Ya, pola aja mebudian ruh sampai liu. Aja masa apa le? Aja manpu arwah yuk. Ya mun ajem orang le mak sambeli le tareng pas ngecok di le. Iya, mun saya raja yuk susah. Mun segini kan tarap bah. Arwah kan punya aja mah. Aron di nureng tong. Nama ngito, duki ban santab di sandal jaburu banjau. Olah kendang resum laki anda jual. Iya mah, apa jual sebarang Aji ya kebepan sempen. Kok bedeku laku bede kesakean. Mulai tak pusang kinang kok. Ya usaha kinang kok nyari laku boleh. Tina ale lah pecangin kok mak. Mungkin kok ajeng juga melaki. Tina wis wajib nangis. Boleh senang dulu. Jujur kok Andi yang labu jual kak ibu Lipah. Assalamualaikum. Bu, ini ke gula asu gula dabun. Tadi bibi. Iki abon itu kita beri. 20.000 Ini 10. Gula 20.000 ini keraja sana bagus. Kecuali berapa? 20 ya, 15 ya. Langsung besar. Kau gi? Iya iya. Lagi bu. Ya laku kan baru jual boleh ya. Iya. Le. Jangan boleh gila le ada le. Ya ada lah, ada ya. Ya bisa kia kok andi kok aja ya. Ya sekin teben le. Nah le, dra. Ya ada lah. Ya kamu apa sih ya le? Ada lah. Ya lah. Kekan ben kita kok aja kan ya lo emang belum. Oleh di mana pun kau aja yuk. Dan kau tadi besen. Andi kok sih. Itulah kakak. Ini kan aja mantu. Abi ban saya kecoh. Nah aja mau nah kakak ya bila sini mere kan kita sahur ya boleh. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bisa senang tang Ale ya Allah. Ulang. Mak, yuk. Buka apa setia? Ya akhlak ban akhlak. 15 lah. Kok sulit na 20 rin ha. Iki pun tak Ano sa ato? anak Maria.